حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال جل شأنه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم في جنات النعيم تحيتهم فيها سبحانك اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى وهو الحي القيوم، ونشكره عز وجل على كل مقدر ومقسوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الحضور الكرام الأكارم، خطبتنا اليوم إن شاء الله سوف تدور حول بيان الإيمان وأقسامها، حول بيان شعب الإيمان. كما تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لنا أن الإيمان 60 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وجعل الإيمان جزء أساسي في أمور الدين. عندما سأله جبريل عليه السلام عن مراتب الدين، وبين صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: مراتب الدين 3، يعني الإيمان والإسلام والإحسان. وبين فقط أركان الإيمان، الأركان الأساسي 6، ثم الباقين تركها لأمته صلى الله عليه وسلم لكي يبحثوا عنها ويجتهدوا عنها. لذلك فاجتهد في بحثه كثير من العلماء مع بلدان شتى ومع أجيال متفرقة، لكن لما كان الحق حقا اتفقوا على شعب الإيمان
كأنهم في مكان واحد. وهذه الشعب أيها الإخوة الكرام بيانها للعلماء واجب، وتعلمها فرض على الجهلاء، وبيانها للأمة واجب على العلماء. لذلك نذكر دائما شعب الإيمان الذي كان كل من كمل ذلك فيه فهو مؤمن تقي فله جنات النعيم وجنات الفردوس وما إلى ذلك من النعم. musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe, hiɗen yetta allahu subhanahu wa ta'ala. allahu subhanahu wa ta'ala daalɗo ka deftere makko teddunde ɓe yimɓe gomɗinɓe ɓe golli golleji moƴƴi, allahu on wurta e ɓerɗe jiyaɓe ɓen fof yiɗaɓe. sayaj'alu lahum rrahmanu wuddan. allahu subhanahu wa ta'ala on o waɗay giggol maɓɓe ka ɓerɗe yimɓe ɓen. o daali nokkugo ɓe yimɓe gomɗinɓe golli golleji moƴƴi no wodani ɓe alijanna firdawsi werde nde ɓe ɗaɓɓata ɓuri mum, la yabghuna anha hiwalan. e aya go allah daali ɓe yimɓe gomɗinɓe ɓe golli golleji moƴƴi, allahu on fewnirayɓe sabu gomɗinal maɓɓe ngal haa ka alijannaji nema. tawa toranduji maɓɓe ɗin ton ko wi'ugol subhanaka allahumma, tawa salminago maɓɓe ton ko salam. sabu ɗe ayeje allah holliri en ɓanginani en wonde gomɗinal ko tugalal didodiyankowal e nder juɓɓudi dina kam. joni noon nelaɗo sallallah alih w sallam no maaki wonde ko wiyete iman ko piiji 90 e ko fawi, nokkugo e maaki piiji 60 e ko fawi. joni noon ngal gomɗinal ɗe pecce ɓe lintalɗe fuu, ɓe linti yoga e majje, ɓe linti tugale 6 arane ɗen e sakkitoral ngal dow to. ko lutti kon ɓe accani mofte maɓɓe ɗen yoɓe ɗaɓɓitu, yoɓe waɗu ijtihad, yoɓe ɗaɓɓutu, ɓe anda ko honɗe woni ɗe geɓe iman ɗe tawata hara kala yo tinto hoore mum dara say mo timmini ɗeɗo. si a timmini ɗeɗo ɗaɓɓiti ɓe ɓe tawɓe allah subhanahu wa ta'ala no itti himme aduna ka ɓerɗe muɗum. wallahi ɓen ko on tuma woduno, na yawangol fewndi ɓen hande, kono karamokoɓe ɓenduɓe dattiɓe darani ka dina l'islam ha waɗi tawi hande hiɗen daroɗo wola fi dina, wallahi ɓen ko aranu woduno. nam no wodi wakkiliɓe hande kadi ko allah reeni ko woni e ɓernde jeeya e makko ɓen kon, kono wallahi ko batteji aramɓe ɓen ɓuri ɓangude waɗi tawi ha joni ɗum no lutti ka heɓɓite. ɗen toro allah yo allah waɗanɓe ɗum joddi moƴƴiri. joni noon ɓeɗo ɓe dattino ɓe dari ɓe ɗaɓɓiti ɗe geɓe iman, ɓe accirali ɗum ɗo ni tun ɓayne laaɗo accaniɓe ɓe ɗaɓɓutu, ɓe immino ɓe ɗaɓɓiti. ko andirten gonga on ko gonga, haa ka yaha wo ko gonga. allahu on hawri ndinni ɓe e hunde wotere e hoore nokkeli sertuɗi kaɓe woni no jeeya e maɓɓe arano mo allah subhanahu wa ta'ala on atti on andintinde nden feere immagol ɗaɓɓita ɗe geɓe iman ko winda e ko hunja hewti en kon ko abu abdullahi aboubacre albayhaqi. on ɗon jibinede makko tawi fergune laaɗo no yaara duuɓi 362. o immi o datti o dari o ɗaɓɓiti ɗe geɓe iman, o waɗani ɗe deftere timmude, o winde shu'abul iman, ɗe geɓe iman ɗe wonɗe jantade ɗo. on ɗon ɗum feƴƴi aroyi e maɓɓe hombo kadi ibnu hasmin, on ɗon kadi jibinede makko tawi fergune laaɗo no yaara duuɓi 338. on ɗon kay o ɗaɓɓiti ɗe geɓe iman, allah hawri ndinnimo ɗum e leydi go'o. ɗum feƴƴi ari e maɓɓe kadi hombo ibnu abdil barri, on ɗon kadi o ɗaɓɓiti ɗe geɓe ha o yiiti ko allah subhanahu wa ta'ala on hollimo kon duuɓi 100 ɓaawo jibinede ɓeeɗa. allah on hollimo ɗe kankadi o windi o wallini o acci korone. aroy e zamanu imamu nawawi kankadi o windi ɗe o ɗaɓɓiti o ndaari, se ndaaroy ka sharhu sahih muslim himo windi ɗe ton, kankadi o ɗaɓɓiti allah hollimo ɗum jibinede on tawi fergune laaɗo no yaara duuɓi 650, bi mana duuɓi 300 après. kankadi allah hollimo ɗum
ko wana noon ɓe lintotako no jeeya e maɓɓe ibnu hajaril asqalani on en jibinede makko tawi firgunelaɗo no yara duuɓi temeɗɗe jeeɗɗe capanɗe jeeɗɗego ko wana non oya imamu jalaluddine asuyuti sakkitoro on e maɓɓe tawi firgunelaɗo no yara duuɓi temeɗɗe jeenayi e sappo e goo joni noon en yii oɗo ɓeeɗo distance duuɓi ko ɓe acciri kon oya jibinte ha feƴƴina wona duuɓi temeɗɗe so oya jibine on tumale téléphone ala wona humpodiral mo be wontiri sengo ɗaɓɓiti allah on hawrindinni ɓeeɗo ɓe fotti e hunde wotere ɓe wi ko ɗe geɓe iman ɗo ko honnun allah hawrindinniri ɓe ɗe ko ɓayɓe fof ko ka yiltitete ɗon ɓe yiltiti nelaɗo sallam no maaki mi acciri on piiji ɗiɗi fanni hiɗon jogiti ɗin ɗon o majjata alqur'an wa sunna ɓe maaki ɗe geɓe ɗo ɗiɗi ɗi piiji ɗo fanni hiɗon jokki ɗiɗo on majjata nde tawde immiɗo e maɓɓe o ko on hadisa ɗo woni ɗaɓɓitirde o ɗaɓɓita ka alqur'ana o ɗaɓɓitay ka sunna allah subahana taala on hawrindinni ɓe e ɗe geɓe iman joni noon haray goto kala e meɗen yo tinto o ndaara hoore makko e nder ɗeɗo yallihimo timmini ɗe geɓe iman ɗo joni noon geɓe iman ɗe wano ibnu hajaril asqalani yewtiri noon ka fatihul bari kanko o ɓurti e tentinde imana o ɓurti sewnude o waɗi ɗe geɓe sertuɗe golleji goo ko golleji ɓernde nden golleji goo ko golleji tere neɗɗanke on golleji goo ko golleji ɗi tawata hara ko hakkunde neɗɗanke on e tagore allah nden noye majji haɗaɗi noye majji yamiraɗi donc haray ko ɗiɗo woni geɓe iman ɗe joni noon karama ko joni fuɗɗori ka fuɗɗorteɗon ayuha ikhwatul iman kama tarifuna anna shu'abal iman kama qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bid'un wa sittuna shu'ba wa qala a'laha la ilaha illa allah lidhalika bada'a kullu al-ulama biqawli la ilaha illa allah والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله donc ara nun ɗum ko hoolagol allah ɓe hikkini ɗon hon ɗum tugale l'islam tugale iman ɗen jeegono ɗe jokkodiri noon al iman wal bughdu fihi añira ko añirta kon fi allah tawa hunden sa yiɗayde ko fiiɓa allah no yiɗi na fi no wele tun si a añay ko tawa fiiɓa allah yiɗa na fiiɓa a welatama tun joni noon neɗɗo on nelaɗo sallam no maaki imanu neɗɗo timmata ha tawata hara ko nelaɗo on addi kon no hawrodiri e ko welatamo kon si tawi ko nelaɗo on addi kon no weluma andu imanu ma on no timmi kono si tawi nelaɗo ila e caractére maɓɓe heeɓi ko sifa e hoore maɓɓe heeɓi diina ko ɓe addi tawi an no fof welata ɓernde ma nden ko imma hiɗa waɗirde fiiɓa amara feere ma hiɗa waɗirde saabu hersa julɓe ɓen tawa na ɗum ɗo woni e plaisir ma on na ɗum woni piiji ɗi yiɗɗa an gingangol tawa hara ɗum ɗon welatama ka ɓernde ma hara e dartu imanu ma o sabuna ko ɓernde nde woni fi bani adama o ɓe watti hoore ɗon honɗum mahabbatu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam wal ikhlasu wat tawba yani yiɗugol nelaɗon sallllahu alayhi wa sallama e laɓɓingol annuye on e tubugol rutto ka allah ɓe watti hoore ɗon honɗum taallumul ilm wa taalimihi wa du'a andinagol gandal yani dattagol daro ɗaɓɓa gandal jangangal jannangal e du'agol toro allahu subhanahu wa ta'ala ɗeɗo fof ko jeeyaɗe e geɓe iman ɓe watti ɗon honɗum alfiraru biddin wal wafa'u bin nadri wattaharri fil iman wa ada'il kaffarat wattaharri fil ayman wa ada'il kaffarat bimana honɗum dogingol lawna dina muɗum kan tawara sa woni e nokkure tawi dina ma kam moƴƴa ɗo a dogay iwa ɗon tawa hunde ittama ɗon naafi kalse ala heɓade ɗon naafi ɗo on an e kaari on feppa na dogugol hay hunde tawa ko ittuma ɗon ko pottingol dina ma kan naɓaka kaka moƴƴata non elaɗo sallam iwruno noon makka e hoore hiɓe yiɗi makka ɓe seeni madina ka tawata hara naafi yiɓe añi madina kono noon ɓe ɓanginanno jama on ko makka woni ko ɓurani ɓe donc tawa hara ɗum ɗo no tawa e piiji ɗi wonɗa wadde ɗi tawata hara ko timminanayɗima imanu maɗa on no jiya e muɗum honnum dhicrullahi wa yadkhulu fihi l istighfar wajtinabu llahwi e jantagol inde allah e woɗɗitagol piiji haalaji pankareji ɗi tawata hara a etoto hara toon ta ɗengal ma ngal yewta hunde nde tawata hara allah yiɗa etoɗa ha tawa hara a jeyete e hadis ka nelaɗo sallam maki ɗon man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut kala tawɗo no hooli allah no hooli ñalande lahara yo gomɗin yo wowlu ko moƴƴi maɗum yo deƴƴitu
no jeeya e muɗum honnum alkhawfu warraja'u washukru walwafa'u wassabru warrida bi qada'illah wattawakkulu warrahma. no jeeya e muɗum honɗum e hulurgol fi Allah, tawa hunden sa hulayde ko fiiɓa Allah no rentinma e mayre, wono ko Allah daali ɗon wattaqun narallati waquduha nnasu wal hijara. sa huli yiite ngen ɗum wi'a hiɗa huli goɗɗungo ko wona Allah, ko Allah wi ya hulu rentoɗa yiite e jortagol yurmede Allah nden tijjoɗa wonde Allah subhanahu wa ta'ala on ko moƴƴo hara taƴaki e yurmede makko nden jaɓa waɗa ka hakkille ma wonde Allahu on ɗo ko moƴƴo ko neeɓi kommi ɗo habbinde o moƴƴiya e jarnugol mo e nemaji ko nemin maɗa e hunnugol aadiji e muññagol kala lorraji ko heɓuɗa e nder dina kan e yarlorgol yondinorgol ñawore Allah nden so ñaawi e maɗa ko tawata hara anna noon faliranoɗa, wono futorede jawdi, futorede ɓiɗɗo, futorede nawnugol ma nawnirede e ko nanditata e wona ɗum, tawa hara ɗeñƴotako a taƴotako na innugol min mi anda ko ɗum jokkimmi, tawata hara a muññora e fi Allah jaɓa wonde ɗum ɗo ko jarrabu yeeni no wawi rewde e hooremo kala e hoolora kadi Allah e wona kadi neɗɗo yurmeteɗo, tawa hara yurmede nden no ka ɓernde ma'a wonande tagore Allah nden. Allah daali yurmine wonɓe ɓen ka leydi, on tuma haray onon kadi yurminayi on Allah on wonɗo ka kammo. no jeeya e muɗum piiji acciteɗi taw ɗin hara ɗiɗo ko haɗaɗi tarkul kibri wal ajab wa tarkul hasad wa tarkul hiqdi wa tarkul ghadab. accugol gañanandi, renagol e gañanandi e renagol e tikkere e renagol e konnagu e renagol e mawnintinare, yi'ugol hoore mum no ɓuri yimɓe ɓen, yi'ugol hoore mum min kadi e jasugol amme ɗo ɓuri kaari, ma yi'ugol hoore mum e min eɓen men fotta mi heɓen namen gotum. donc haray oti yewta ɗi dolokkaji o pottina to o ƴetta dolokke yankinare o ɓorno. nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam no maaki man tawadaa lillahi rafa'ahullah, kala o yankiniɗo fi Allah, Allah ɓantay fi makko. donc ɗiɗo ko renteteɗi e muɗum ɗinni. no jeeya e piiji ɗi landa ɗen waɗugol atalaffuz bi tawhid wa tilawatul qur'an, wowlugol konngol tawhid ngol. konngol tawhid ngol ko honnum ko la ilaha illallah, yo taw hara wona nde goɗɗum waɗi tun an sintirta, daiman yo taw hara ɗengal ma ngal no hecciɗe wi'ugol la ilaha illallah. yimɓe hewɓe no yawiti ko wiyete ko jantagol inde Allah. jantagol inde Allah no mari baraji mawɗi, no mari martaba mawnuɗo. piiji hewɗi Allah subhanahu wa ta'ala no hoynirana neɗɗo sabu jantagol inde Allah. heewi jarribiɓe muɗum ko ɗuuɗi ɓe tawri ko noon. sa duumiki e wowlugol tawatuma kala aray ka ɓernde ma no woniri, tuma kala yaltina e téléphone ma o dara ko feƴƴata e réseaux sociaux, yo taw kadi hara ko wona noon, tuma kala andita e wi'ugol subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, taw hara ɗum ɗo tuma wono ka ɗengal ma, siko ka suudu ma, siko ka salon ma, siko ka auto ma, siko ka ka nder autoje transport en commun, kala ka wonɗa yo taw hara siko ka golle ma woni a sownditi woni a feññi, yo taw hara daiman ɗengal ma ngal no jantade inde Allah. ɗiɗo woni piiji ɗi tawata hara neɗɗo julɗo hana woɗɗitade e ɗiɗo. no jeeya e muɗum honnum aljihad, ko tawata hara ɗum ɗon kan noon mo godogi e ɗenɗe julɓe ɓen, mo godogi hay e ɓerɗe woɓɓe goo, ha ɗum wattanoma joni supprimede hay e darsuji goo hara koye université ji ɓurɗi towde. donc gol konngol hande ka wolaw ƴee wattane en e ɗum ɗon, wattane hilla e ɗum ɗon ta ɓe taw en ɗo, wattane hilla e ɗum ɗon ta ɗum ɗo waɗu. donc harale ko hunde nde tawata hara nelaɗo sallah sallama no waɗi hiɓe yamiri yo waɗe, kono en toriki Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala ñippan en ɗi fitinaji. si feƴƴi ɗon adaul amana, jonnutugol hoolare, addil amanata ila mani itamanaka wala tahun man khanaka. ɗum ko nelaɗo sallah sallam maaki ɗum, ɓe maaki jonnitu hoolare nden e on hooliɗoma on, wota a janfo on janfiɗoma, wota neɗɗo janfoma innasi Allah jaɓi en huwodiray mi hollete lamburu ma bonki, ara ya hollali mo gomɗina. si julɗo tawi ko ɗum ɗon o ñoriranta juuɗe dolokke, ko ɗum o tappirta ɓernde, haray ha joni imanu makko on timmani. nelaɗo sallah sallam on hadise mo ɓe maaki ɗon on no windi ka tawrata himo windi ka linjil, addil amanata ila mani itamanaka wala tahun man khanaka, jonnitu hoolare nden e hooliɗoma on, wota a janfo janfiɗoma. ɗum no tawa e 10 commandement wonɗi ɗin ka bible, ndaro e ayaji sakkitorɗen ka suratul an'am ka tawata hara bible on tawreta on fof no résima ɗon. ibnu kasir no sarhimo ka tafsirul qur'an azim li ibn kathir, fayda sa ndaari tafsir ɗen ayaji ɗon hara wi a jangi bible on,
ko tawata hara woɓɓe inde bible si walama ɗo ɓe hulay ye bible astaghfirullah ɗum ko fi chrétien ɗum ko fi alyahudu ma nasarano. donc tawa noon hara nde hiɗa janga tafsirul qur'an faala wi'u hiɗa jangorde bible qur'an on ko musaddiqul lima bayna yadayhi min at-tawrati wal injil ko gonginde ko confirmude defte arane ɗen attiɗen ɓaawo ko honɗum rentinta julɓe ɓen e ɗum ko ɓay piiji buyji laama ton ɗen yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi wa yalbisuna alhaqqa bilbatili wa yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun ko ɓay yimɓe ɓa feƴƴi e annabaɓe maɓɓe ɓen feƴƴi e moftanmaji gire hikkiɗe ɗen ɗon iwtiroyɓe ɓaawo ɓen ɓe falsifiyuno tawreta e linjila ɓe windi toon piiji ɓe wayla konngol ngol ka place maggol ɓe jillidira gonga e fenande ɓe feññinoya fenande ɓe suuɗa gonga on ɓaawo ko ɗum waɗi so nelaɗo sallah sallam maaki la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadibuhum wota on gongi yimɓe defte ɓen wota on fennoɓe hande gongin ton ɓe hawron e ko ɓe waylitay on ko tawa on gongini fenande ma ɗum fennonɓe tawa jaka ɗum ɗon ko annabaɓe makuno tawa on fenni gonga hande ɗum so ɓe wowli wota on gongimɓe wota on fennoɓe aya mo jaabitorten on e ɗum ma ayeje ɗen hiɗe suratul baqara ka juzu arano ko tawatara heƴanta e jantagol ɗo si feƴƴi ɗon honnum ka tugale iman yani ka geɓe iman on ɗen artude yani alqardu ma wafaihi wa ikramul jar wa husnul muamala wa fihi jam'ul mali min hillihi wa infaqul mali fi haqqihi wa minhu tarku tabdhir wal israf wa raddu salam wa tashmiyatul atif wa kafful adha anin nas wajtinabul lahwi wa akhiran imatatul adha anit tariq no jeeya ɗi piiji ɗi lintuɗen ɗo e geɓe iman ɗen ñawlagol yoɓa ñaman nden ñawlagol wi'aka ko farilla ko so tawi a ɓittike ha tawi be heɓe haray hiɗa wawi ñawlade wona noon hunde nde julɗo ɗaɓɓira yo taw hara nde no yaha ha ñawloɗa yo taw hara tigi tigi on ko tawa a falaka wirtade woni kono si tawile ha heɓima tawi be ñawloɗa haray eto yoɓa ñamande karamokojo goto no wi'i wonde kala ñawliɗo o woni ha o heɓi ko yoɓira ñamande nden o sali yoɓutude mo ñawli on o suuɗimo ma o suuɗi o sali yoɓutude mo ñawli on haray kala dewal ko woni e rewde haray feccere dewal makko ngal ko mo ñawli on jeyi fanna man ni o yoɓalimo tawa tun mo mari ko yoɓira o sali yoɓude oya wona angal feere donc haray ɗum ɗon no holli wonde ñamande ko hunde rentinande mum ko ɗum si mawɓe men ɓe maakay ɓeynna ñawluɗo ko taƴuɗo gere ko yoɓuɗo ñamande on ɓuttini gere on ɗum wi'a wonde ñawluɗo ko bonɗo ko wonde ko e noone e mustalahaji maɓɓe noone e expression ji maɓɓe ɗiɓe rentinirta neɗɗo e ñamande donc haray hiɗen hani wattande hilla e ɗum ɗon donc si feƴƴiɗon honnum ɗaɓɓirgol no laaɓiri ɗaɓɓira jawdi ma ndin no dagori hara moɓiral no moɓirɗa o sifa ko fewndi e ko heewi e nokkeli hande jawdin ko yo heɓo tun à tout prix no ndi ardi o donc ɗum ko rentite ɗum e muɗum si feƴƴi ɗon dépensugol jawdi ndin kadi ka hani dépensede ɗon ko alda e funsugol ko alda e feƴƴintingol e honnum e salmitagol si neɗɗo julɗo salminima e honɗum e jaabitanagol neɗɗo iiluɗo si goɗɗo iili o wi alhamdulillahi an kadi wi'anamo yarhamukallah ma ɗum wi'anamo yahdikallahu wa yuslih balak no alhaali neɗɗo on ardi noon donc si feƴƴiɗon sakkitorum ɗum ko sakkitiɗen wiide kon ko pottingol tuundi e laawol imatatul adha ani tariq pottingol tuundi e laawol ɗum no mari firoji buyi sabuna laawol naka seppata ɗo tun naka yaltata ɗo ɗe jokka o ri ɗo tun woni tun laawol ɗum ɗon kadi no tawa koko ɓuri feeñude konnon joni goɗɗo si a seppude ka laawol ɗo a yi goɗɗo no ñaami goɗɗum liɓi wano foronji ko ñamete ni ma kala ko yiiɗa ko ƴettata juuɗe maɗen ma ɗum noone wo no wawirɗa laɓɓinirde laawol ngol ƴetta ɗum watta e nder poubelle ɗum ko iman non ta goɗɗo yawita ɗum ndeyɗen wiide noon iman ko martaba feƴƴuɗo l'islamu tun non sabuna ko martabaji tati martaba ara noon ko al islam si feƴƴi ɗon ko al iman donc ɗum ko ka degré ɗiɗaɓo woni ko baraji ko Allah andir baraji ko wonɗa heɓude muɗum ko tawata tunde laawol itta joni noon no woodi laawol ma'ana yankowol yiya ɗo neɗɗo no jokki laawol fewngol ma mo fuɗɗi ɗo projet kelɗuɗo tawa hara a hayniki goɗɗum no fokkiti falludemo ara wakkiloɗa dattoɗa daroɗa ha wurtanama konko fokkiti falludemo ɗon e hoore laaɓal ngol mo reedu ɗum ɗon kadi ko ittugol tuundi e laawol non sabuna no woodi tuundi so e tendi no woodi tuundi ma'ana yankori donc façon tuundiji ɗin hiɗen andi ka laaɓal ka defte figuɗen no yeeti en a taharatu isman taharatu hadathin
wa taharatu khabasin no wodi kadi a taharatul ma'nawi laaɓal ma'na yankowal ngal tawata hara wona laaɓal so etengal donc kala laawol ngol yi'uɗa woni ko laawol koyɗe woni ko laawol kala ka rewete woni ko laawol ma'na yankowol ngal tawata hara wiyete kaare no jokki option kelɗuɗo sa yii ko fokkiti sakkade mo e muɗum ma ko woni e bonnandemo haray ko arata wurtanamo ɗum ɗon ma pottinanamo ɗum ɗon o hetta laawol ngol ɗum ɗon haray kadi ko jeeya ɗum e ko julɗo ɗaɓɓira ko ittugol tunde e laawol non donc mana on no yaaji donc haray musidɓe julɓe tedduɓe goto kala e meɗen yo tinto hoore mum o ndaara yalli mo timmini ɗeɗo donc imamu ibnu hajaril asqalani o wi'i kala timminɗo ɗeɗo haray o jeyama wiyeteɓe muhsin miɗo toro Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala on tawno en e ɓeɗo aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin. haray musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe haray no gelorɗon noon hiɗen mari programme ji ɗi tawata hara e no fewnditani en fewndo o saayi ɗo ko honɗum woni ɗum musidɓe meɗen ɓe liége ɓen hiɓe nangi fi programme nde julde ko nanɗon hollitama ɗo haray yandi goto kala no tora wallitagol yerwo ko Allah subhanahu wa ta'ala on newnanimo e fi nokkure nden nde tawata hara ko nokkure si nde hettiki hara ko musidɓe men e enen tigi woni ko woni yahude nafitora donc haray dattoɗen daroɗen wakkiloɗen ɗum ɗon wallitoɗen ɓe wallitoɗen hoore men man amila salihan fali nafsihi mo golli ko moƴƴi ko hoore makko o gollani ko ƴettetaɗo ennero ma 10 euro ma 100 euro ma 1000 euro ma 10 000 euro okkaɓe ma ñawlaɓe wallahi ta yi'u wonde ko kamɓe moƴƴiɗa e mum yi'u wonde ko hoore ma waɗanɗa moƴƴere nde d'ailleurs ko ɓuuri moƴƴude e finance ugol ko nokkure nde tawata hara ala fewjude fi mum sabu na sina ɗum aroya e haqqille woɓɓe goo innugol minen on ɓuramen finance ude ɗo minen on ɓuramen ittude ɗo mbuuɗi kono so tawi ko nokkure ka tawata hara ala fewjude fi mum tode anoma ka imamu anoma ka salle anoma ka e responsable hay fus ko wonɗa waɗirde ko fi Allah ɗon haray a holli wonde hiɗa laɓɓini ɓernde ma nden fi nokkure nden donc ko andintinten tuma wo ɗi nokkuli ka Allah rewete si nawano ɗi inum si wona ko Allah neminiri en kon ɗi nokkuli harayno fus en ala humpodirde ka leydi ɗo ndaare tun enen communauté baba en maaki sen itti l'islamu yagal ngal e meɗen a tawa e pullo yagal fus e luttira ko l'islamu on woni nema on ko l'islamu on woni nema on karama ko emen maaki ɗum wono miɗo manti Oustaz Abdallah Mombeya ɓe maaki si pullo itti l'islamu yagal ngal e makko wono innugol wa ko woɓɓe critiquata pullo no mahi e dina pullo no yiɗi dina enen ko ande wo ko l'islam enen ko ande wo ko fi dina joni pottini kon ko wiyaɗon dina e ma ndara ko on luttirta hay fus arabu e hoore mum si l'islamu on ittama e maɓɓe a tawa e fus ɓe luttira ɓe wontay ka ɓe wonno ɗon ummiyun sabuna ko nelede nelaɗo salah sallam okki arabu valeur si tawno haray naaɓe hay hunde itte ndaare tun si tawi l'islamu yagal ngal ittama e maɓɓe ko sayno Omaro maaki kon minen komin mofte Allah teddinirimen dina l'islam si men ɗaɓɓi teddungal ka wona dina l'islam Allah hoynayi men ndaare si tawina ɗum fewni kala heɓoɓe maɓɓe teddungal kala julɗo si satti ha wi ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sa heɓa teddungal hande kadi koka nder dina ɗon sa yalti yaasi ɗum ɗon fayda si oti wattanalila wona yiltowo paɗe o wona iwrowo ɓawo woɓɓe fanni mo wuuri misalji mum no ɗuuɗi hato jina ha ka jantoɗen donc aray ɗi nokkuli ka Allah rewete dattoɗen daroɗen teddinen ɗi ka dina l'islam dattoɗen daroɗen tambitoɗen ɗum wona yawangol jokkirɓe nokkugo kono so on wattani hilla ko ila do ɓe wonaɓe wiyede ɗo ustasi hoy ɓe wonaɓe yawanede ɗo ko ila ɓeɗo ko yeru ko ɓeɗo datti dari wakkili moɓiti jama on kon ko ɗum ɗo waɗi si communauté guiné en hande no daygi e nder Europe ɗo e nokkeli ɗin fof woni ko duɗal Belgique ɗo woni ko duɗal union duɗo Europe woni ko nokkeli goo donc haray mono yawiti ɗum awa hara yo andu ko Allah woni affrontude haray ɗum koko teddinteni koko mawninte fi muɗum ko Allah wonɗa mawninde fi muɗum wa man yu'azzim sha'air allahi fa innaha min taqwal qulub kala mawninɗo mandeji dina Allah kam haray yo andu ɗum ko kulol Allah ka ɓerɗe donc haray nokkeli dina ɗin wakkiloɗen joguitoɗen tambitoɗen no hananno en hande enen communauté guiné en tentini wonɓe Bruxelles ɗo hara quartier kala eɗen mari juulirde ɓayɗen suti musidɓe men ɓen kam harayno en ala ɓiƴodirde nokku gotu enen e neniraɓe men e bandiraɓe men tedduɓe
ɓe tawata hara foppu ko yaltirgal gotal natirgal gotal ko moɓata ɗo mbuuɗi yaha darnoya e leydi goo añaka haɗaka ka ma a nattuɗa kono noon ya waw andude haray ɗo kadi avenir zurriya mo Allah arsiki en on ko ɗo ɓurɗen haynade min na enen ɗo en hotta kono en fokkital do taw si sattayle ha hoota ko aruɓe ɓen kono jibinaɓe ɓen ɗo en toriki Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗuɓe noddanoɓe dina kan e ɗe leyɗe Allah taw hara ko saabu maɓɓe Allah feñi ɓantirta dina l'islam e ndi leydi haray musidɗo men marocain jo kadi baabe makko kako yumma makko ɓe holliti no feƴƴini haray himo toraniɓe du'a himo nelde en ɗo mbuuɗi 50 € haray himo toraniɓe du'a haray ko wana noon kadi no guelorɗon no musidɓe buy wallitike kadi fi juulirde nde liége ko feƴƴuno ɗo e ko bayana waɗɗen haray hiɓe tori du'a ko wana noon kadi musidɗo meɗen mo wonduɗen ka commune men ɗo haray on kadi no waɗani juulirde nde liége 50 € kanka mo tori du'a e nokkeli buy kadi en toriki Allah waɗuɓe fof yo Allah tawamɓe tawara ko fi Allah woni koɓe waɗiri en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lontinamɓe moƴƴere ko Allah daali wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu kala ko okkitirɗon e jawdi kanko Allah o lontinayi en torki yo Allah lontinan e moƴƴere yo Allah o yoɓitiran en ɗum joddi mum kalen aduna ga yo maran en ɗum kadi ka bonata yawmal qiyama ha taw en Allah hara ko enen jeeyi ɗum hara yigo bonnanali en faalede nantanede bonnanali en ɗaɓɓugol inde bonnanali en ha taw en Allah yawmal qiyama tawe ɗen e wiyaɓe wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umuqra'u kitabiya yo Allah jonitoro en ɗum ka jungo ñaamo yo Allah naado en aljanna ko alda o e hasibore si tawile kadi ko en hasiboyeteɓe yo Allah newnan en hasibore nden en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wurno en gurdam juutuɗam waɗaɗam barki wondude e dewal jaɓagal wondude e arsike yaajuɗo wondude e gurdam moƴƴan ka aduna ɗo en torki Allah mawɓe men wonɓe hakkudeji meɗen yo Allah pooɗu balɗe maɓɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala on arsuku en wawgol teddindeɓe yo Allah waɗan en ɓe waado ka ɗuhoɗen e kamɓe kadi yo Allah arsuku ɓe yurmingol en torki Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓoynudu en e maɓɓe ha wawasi luttay en torki Allah subhanahu wa ta'ala suka e men wonɓe janggude ɓen yo Allah ɓeydanɓe gandal musidɓe men wonɓe kippamɓe en fi programme nde juuli ɗo yo Allah on ɓeydanɓe wakkilare nden yo Allah on ɓeydanɓe jaahu e teddugal ɓe dattike ɓe darike fi haaju jama on fof yo Allah o moƴƴinanɓe haajuji maɓɓe kene e gundo en torki Allah subhanahu wa ta'ala o nenira e men tedduɓen wonɓe dattade daro wakkilo laɓɓinalngol en ndu suudu Allah ɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗanɓe joddi aljanna ɓe laɓɓini suudu Allah yo Allah laɓɓinaɓe ɓerɗe maɓɓe ɗen yo Allah wernoɓe ka ɓuuri teddude e aljannaji ɗin en torki Allah subhanahu wa ta'ala on kala e meɗe wonduɗo e ande yo Allah on ittanmo kala wonduɗo e nema e newendo yo Allah on ɓeydanmo en torki Allah subhanahu wa ta'ala on karama ko e men tedduɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala on ɓeydanɓe iman yo Allah subhanahu wa ta'ala on ɓeydanɓe martaba on yo Allah subhanahu wa ta'ala on arsukuɓe laaɓalngol e reedu yo Allah dandu en ɓe wuddirde en ko ɓe andi kom yo Allah subhanahu wa ta'ala on waɗo en enen kadi nani jaaɓi yo Allah waɗo en jentotoɓe yewtereji ƴetta ko ɓuuri moƴƴude ko gollitira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن